Akagwe kagwira abatura ba Kyaleni omu town council ya Pakwa mu district ya Kagadi kandi abantu bari mu kukiramirwa bwanyuma y'abantu baabo kugwa omu maizi g'omugyera gwa Nguse kandi bakafiiramu. Nikigambwa ngu eryato eri ribiriremu abantu abari hagati ya 35 na 40 kandi abantu 8 bonka nibo baabasize kukiza amagara gaabo. Nyatunga amakuru nibaije wange nibagamba abantu bagwire mu kisaru kya Nguse kandi nibagamba ngu eryato rero niribambura rwema abantu 35 kwanga 40 baitu bangamba ngo abarugiremu bakwika mu 8 abayingi nibo bafuire. Abantu bano babaire nibaruga omukibira kya Bugoma bakiragenda buli kiro buli nyekyakade batura bongane bagaruka baitu abaine bagaruka then eryato lya Yechanga. Abaturani bagirangwa abantu aba babire mbarugo kurunda icyo kurya kandi ngo nukwe kutunga butandeji. Kanyonfu nemo busasi bwabayisezara nyo babiri Kahiji na Kachenji sasire muno ndana busasi obwingi nabantu nkora bali bayingi muno habo kulindira cheki tukurura tutakakengera abantu baitu bayinga bakyalo maizi muno tine chiyamba kandi baba yambukire seri bagire mu district ndiyo ya Kikube kandi bari kuza kurunda yo akasete bali mu kuyiyembera mu kurunda kasete cyonka mu kugaruka eryato ryabasa kubajumbikamu hajire kigonzi cyabasa kutera eryato lya dipira bantu bayingi bafuire abataka twakamanyiraho Kakahiji ali mutaka ku Kyaleni afuire nabandi bayingi bafuire cyo tulinzire twere tesa kudanka kuyama imirambo bagamba police egambire araba kwijja nkaba marini bajya kujja tura nebinda government egire ki yakoraho kureba ngo imibiri y'abagenzi yaboneka kandi bazikwa obwe otireho no kushumbusha abantu abafirirwe abantu babo. Obuhingwire President Museveni akafuna reporting abantu bali kurya enguzi kumara ekibira kya Bugoma andi atakawire obwire bulingwa bagambire ngu barenda kutamu ebisimba nuko binuma ebye bibira birugaho azeme ebisimba anseri omurango gunkubaha obumezi mbutwana ikintu kikuru project mugirukanize government ero ijja kuyambiraniza nira afune enchi wamu yeyo kyo government ekufune enchi wamu bwangu takunge kufune ekikanga bwanka kino. Polisi ya Kagadi eriyo omwanya ogwo kurinda abantu obutazamizi kandi bakongera bakafirwa amagara gandi. Muno abakora hamaizi naye no kirora nko omuntu osanire kumanya ngo eryato lino likwimba abantu bayinga ubo kutunura abantu abafire 20 ukatunura abantu bagamba barugeni kizoka ngo eryato abantu 40 30 bali bayingi. Julius Hakiza alana mugambezi wa polisi wa Albertine South yahamya butandeji kandi yagira ngo nebasa kuberesebweho eryato kwegura munonga okutambara ekiro hamwe n'embeera mbi z'eryato. In which a canoe carrying an estimated 35 to 40 passengers capsized on River Nguse at Kyaleni village, Patra Town Council on 28th of April 2026. Ehitwaza korera makuraga enyonyi yabe byo kwerinda yabirya higuru yestrekeke okwetegereza embeera n'emiringo okubari kuza kuronda emitumbeji. Bugoma Central Forest Reserve ekibiri kya government obwa hati kiriyo nchwaho wanyuma y'abantu kukitahirira bakatandika okusya amakara okutema embaho emiti hamwe n'ebindi. Amakuru aga gashakwa Onesmus Lyahabwe omuri Kagadi.